सिगी इरांग से थंब मतमदा थायांग से कदाई द होगिबु 2005 ते होरेबा नोंगय अमता सु आइना नंगोंद नोंगय अमता सु कापत्रगा अकोइनि कदबई आइना नंगोंद नंगी अगेंस्ट द कैंसु सुंगांग द कमाय तौदने एग्रीमेंट तौदोनो मी so that agreement was there in 2005 and thereafter 2008 2008 तौरमिबा दु द पालमिबा दो ब्लंडर नेबा that was a blunder खंगदग्राबा अखोई वैली दगी मिलिटेंसी यामना कलमी दु मतमदा याई आई मिलिटरी मैन अमनी आई वांट पीस पामी को अदो फ्लश आउट तौसी अन तौसी हाबदा do some other means don't use another community मोना अतोप कम्युनिटी अमा पायरगा सिननबा अदुगी अदुद मतमदु दगिना 200 नि सुद लेइसे अन हामदा यंग सुगी कैंपिंग जु यंग all around the valley okay आई मशीन नेशनल मीडिया ते याम कल लाउगिबने all around the valley why सुना no dasu no mai kamna gidab duga adugo in the bargain cam haina tawgra 2008 tagina 2013 2023 bogda pige ba masagi honorarium do 7000 rupees am pa matam da 2.52 billion rupees big reba okay sir 2.5 billion it is a big amount it was spent by the Indian government and paid adu sinam sing se akoi why people in the valley and even Nagas also they all blind okay sir thank you so much masi swagi area je koina blind oiba gumna leiba poche hana adu tari di thamgi bofam su mayek seng ka pot lak tu nei adu matum da thamami se kana thamami adu matum da congress ki kanoni adu matum da amo si thamame lalame hai taraga di amo BJP government lokthok bo hona kadam ne ba se adu lokthok tre ba okay ja yam nungai je swagi matang de no thambiri hadak ki 13 suba PRCD हाने ममांग थमगिबा पियार तरारक थमगिबदुदगी केनै मसी दिस टाइम इट इज कंप्लेक्सिटी यामना वांगबा अदु मखन गी पियार ने दुगा मसी एक्सटेंड सु तौकिनि हाइबा वाफम सिसु ओजाना अखोइ थमबिदि तारिख 10 दा अखोइ फेब्रुवारी गी कनो से पार्लियामेंट की अनि सुबा फेस लोखरे मार्च ते होरग अप्रैल पे मु तौदुनि मसी गी थानी सिदा मु अखोइ नसी गी पुथो खानाउ दतादि अमु पियार से मु सांगदोकिबा याबे पॉजिटिव लेबा फम सु मयाम लेदे मतंग जो जाकोइ लाकनिंग से मागी मैनिफेस्टेशन से सेला आकान से दा अखोइ हुजिक PRC की मागी अफबा अमसुंग फत्तबा मयाम सी नाकन नाकन येंगनरकान माइ मै मोट मयाम फोंदोकनरप सि मफम जे लैबसे हुजिक से कोइना उबा हौरे सर्टेन कंट्रोल हाइबा तारे क्रैक डाउन तौबगी अदगिदि अखोगी एड्रेस सीजर्स मयाम पोसिम लैरे दुना तसेंग नखोगी मागी ग्राउंड रियलिटी से येंग कांदा सर कन ओजासी अखोगी राइट डायरेक्शन सिदा मसी चटपने ना कमाइ खाली लिंगिबा border states ko border gi mrak taiba states ma'am sing se atai wakan su khandraga su ko koina contract ama thaba matam da ko kolam kano certificate ma pi ba border de kayamna lapna lege aduga border gi kari haitara adu ban nefarious activities da kari haitara masi involve tawbra tawtabra border states are very important ko in India yam important our India gi policy matungina yam important oeba ko now akhoi gi thoiba problem se akhoi sida thoiba problem se akhoi problem na tiba masi India gi problem ne ba adu India is playing very well sine hajar se ko ai lang ko to se lo different way ko my concept hai tara ai concept se different way ba because ai na mapan da ka hai tara angang mo de mapan le re adu mutung da military su thabak to ko duna adu gi concept na different way mo se ko Manipur ka chana da bo mo se but then my concept is totally different kenare ba ko why so hai jage sigi pikhaba lam sidagi sigi crisis sidai Myanmar da leiba crisis and Manipur da leiba crisis ko and the sida zozum yoksali ne ba ko Mizoram gi chief minister sum yoksali ne ba ko vote kombachali ni Mizoram gi chief minister say vote kombachali ni on 2nd and 4th September da ma America da wangang ni vote komini kanu gi kanagi Joe Biden na thagat pan pi kanu dugi Kamala Harris ke ko vote komini thank you so much for your help kana hai do ko si dagina sigi irang sida sigi clash this yauri base America ma full fledged yauri mi China ma full fledged yauri me marak ta khule ne ba and today India si yam chawli ba ne ba ko Bangladesh ko bo ma ba nga lo ni prime minister ching ki ba ching ni let me tell you this si akoi concept si understand to the ka le ba du asonda cookie gi site ko I am not in cookie haido ai kano se thadong si cookie note hai nu pat lam ja thang do ma gyan tai ba my perception ni ko ai perception da ma di gyan tai ba aduna karigumba sida cookie hai pot ase sida leita ba di akoi gi tribe se adu cookie dam channel ni kanom to su channel ni ma khal khang ne ba ko adu dana ai gi concept ta
ai gi perception da ma adu ai cookie nate adu any cookie tribe akhoi gi ST list gi lotho piro ka haido adu su ai di ma na yam chumna adu gi angle da ma uiba ana masai gi president rule thamba adagi thamdaba haiba sidina ai haige the center is watching it very closely what type of people are here ai om hajage ko center sina mapa na macha ka do uru dino macha sina kai to si ja sina kar mano si ja na kar mano si ja na kar mano loi khangi ngata le uri ngata ni intelligence reports are going every day every minute ko sida chali bani lampi da loi lebani headquarter myam sida lei myam loi chali ne ko aduna si intelligence report myam se chali loi chali ni adu Tara Sure, Hunter Taramato Sure, President Rule say highest in India, nothing to be proud of. She don't like the meeting, she the President Rule, she carry, have a say, Masi Tijan Batakaleba. Because I give more today, President Rule Yam Labor Hamsidi, Ajuda Yamna, Hatara, difference in opinion and the Yam class level from Hataka Hatam Imu Maharaga, Imu the Kaida the labor, Canada labor, Imu and the Kanzeva, Imu Otasu. President Rule labor say it is not a good thing. Adubu, Hoji Hogi, Sir Habi Batuna, Sir Nahidi, P and the Harineva, President Rulega, good Kayava, Hojikito, Sir President Rutopa, good regime, President regime Harido. Quite a child with National Hari, frustrated with the Harineva. Adubu, understand the Wotabadi, Sigi Kanosi, Kaligumba, America, Hoji, Kanona, Modina Chaleko. Modina Chapesida, he saw Manana, see the problem of sort of web. Sigi idang sigi problem am solve tawi Bangladesh problem solve tawi because in these two countries Burma and Bangladesh ko aduga Manipur yauna because Manipur gi sima East Timor don long thok ge ba moi kalise ko Christian state sem ge ba se masa aina han haije gi ni ko kuina bani ko Christian state lo thok ge hai ba si moi sem thok ge hai ba se masigi idea da mizo sing su yapsel ine ba because moi u ba phang ba because $167 million ni 121 khaltar haibo ani atopa activities gam so habjalaga $167 million ne ba 2024 da moina sanction tawrise Burma Act 2022 Burma Act 2022 say yam popular oina mogi House of Representative yam sina heta kan tawgi ko House of Representative da yam harauna yam nuaina ko masigi bill se puthor pa matam da pass to matam da moina khuba khudana tawki ba ko because this is going to decide the balance of power China ga hajugi America ga se balance of power se tawko do ne ba aduna it was a very popular bill hajabani ko hai sa 23rd December 2022 da Joe Biden na sign tawki bani masi ko now haji akoi Manipur gi context la se ba Manipur gi context ti Hojiki Ajebala Haiba Governor say Yam sharp over me never Magi can not talk da Yam Tina sharp over missing Jai from Hijage ko Hoji Ajit Dovolka say Yam sharp about me never call Aduna Moina Torcomatam da Aina Sigi platform Sida Nomala Hijaki things are going to happen ko Mizoram dana Vike Akoi Jel Vike Tamopa Adagi Somna Kandana Ajebala Sap Tamopa she said things are going to be controlled and Tabuk Tokian High say Akoi Manipur dagi akoi sina ko ai di sida gi hai president ro di tham ka do mande hai ba chu tham e ba ai na hai bom da adu hai pa ne na president ro di tham ka do mande na now what happen is action to ro irang lo solo ji kamai lo sun do no ba no mai mate asum su no mai ka irang lo sun do no kana no hai sing do ai ga dum ba sana si ai if anybody has got any difference in opinion to ana outside the TV also why sana biya ko irang lo sun biya ro ba ai hana di hek ho da he pani masi irang si very sensitive ni masi lo sun biya ro is very sensitive thing and as of now India na yam chawba for the first time in the history ko UN ki history da India na kanogi UN ki permanent member okay hai ko matam sida for the first time China no object to deba this time ko otherwise China no object to lak pane ba hada ki to deba ado to disu maram se kai no because masagi geopolitics and international politics yam yauri ba sida ko adugi wani masi akoi myam na koi sida gyan ta ba koi myam taminam da kale adu center na kai hain tore akoi na ngangi ba akoi na central ka hatara akoi na ka hata
national media da ngangi ba quality si akhoi su hana de dum haide ba border completely seal to view border fencing to view FMR long thok view ko ena si to godam ni adu matung da ka ha tare ena border changhan ba du su ira ga changhalu khubi namalu haide ba ko government ta dom na te ba central government phai tai ba all these things have been done to to bra ai si haije ba ko ai si hai matum da BJP wa ngang hai no I'm talking about the facts among ngasi mo haije golden temple dana operation am tawgi ko operation blue star na tawgi ko tawbo matam sida Indira Gandhi da general vaidya da Indira Gandhi na hange masida irang am leire poche yam thamjale nongmai loi paire kamai toksige hai matam da ma'am we will do operation what will be the casualty mi ka sini hamta da nil mana nil hai ba general Sundarji masina adugi commander kanoni army commander ni western gi ko ma mun ko re operation je tawse adu casualty kam to hai tawra kan dai ka do 450 dagi hel mi si ba adu army khata da 57 si ba ko adu operation du da loi khar matung da Indira Gandhi sum hale Indira Gandhi si no to di Delhi khata da lising tara den si re adu matung da general vaidya so si ba operation taw irang lo solo se irang lo solo na haji kamai lo sendo lo sine ba haji irang lo solo haji kari do lo sendo no ba lo sun bi yaro it's a very sensitive thing naga ga kuki ga khana bado adu di lam na bi tawni si di lam na bi na te sei da yam na chaw ba hidden agenda ma yaw ba international oi ba ko geopolitics am yaw ba because that superpower who controls this area masagi Arakan yaw ba ngasai seaport yaw ba pham sa si control to bodo they will control the world hai bane ba aduna we might need to understand akoina long term gi tamakta akoi gi phirep se kamai ta ho dage ha bado adu akoi khan bata ka lai ba because laibak thiu dagi geopolitics akoi gi geopolitics and geography have yam important way adu sigi Manipur ha ba sa taina dagi yam na important oi ba pon ma urak panina hoji sun do important oi ba ko aduga sida leirmi ba akoina lemi ngai sida sina masida idea of Manipur do 1948 ta fail oi ba because ning thau later kan da idea of Manipur do fail oi hi akoi gi Manipur gi na LR act hai ba sa Mr. T Kibian na same gi bane ba and T Kibian was the first IS officers from Manipur mana same gi bane ba ko aduna masagi drafting se akoi gi si pen ji pai hu de ba okay akoi tamo na sir na ki sodi IS ni ko tamo na workshop ka pai ku yam thinga kan da ni ba adi among the mo yam pai khe ba ko so the power of pen was exercised properly and that is why subsequently sigum ba irang si je thori sin ba aduna masagi ngasi su newspaper da mo yaw bani off hai ba all hai ba ani sigi arth sigi on thop ma tam da kyam on thok gi ge do ning thau chhem gi da makta ko cookie gi pai ta hauji masagi off na hai ba do all na on thok hai ba okay ja ada all na on thok pa dei kai tori kai khenari ai gi jawan ma ai asam ji mi gi jawan ma serso asam ji mi gi ni ai gi asam ji mi gi jawan ma subidar na retire hota di he takes home with 30 lakhs rupees 30-40 lakhs he goes home 30-40 lakhs ya pension thang tan bu chale mana na he goram lai ni mi tara thame dana ma ning tho du moire adu ngasagi or do da se adu si or se kana se mi no ba adu si or se mi se kai gi no bu akhoi si the valley da lai ba kangu si we are blind we didn't see what is the difference between off and or sine ba adu na si akhoi mi pang da ka lai we need to understand asongi site gi so akoi songi su to buda ka le ko akoi na phang do ni na akoi son na kan da gi so akoi na pa mi demand du hang bada ka le adu ason na kan da lepa ga bu ya hang ye wo ba ai na son na kan da lei ta ga di ai na pang do si kai no adu su yeng se ba then we will be able to come to the conclusion adu ne mai haje se adu ga sigi kan no sidi political turmoil se this will be solved by the center I say marega because yam sing ga ni ko we are very intelligent people oda sigi matang gi da ko akhoi gi former hani gi chief minister self leader na jo hai basi center na pre plan tro ga me gi tari ko mamang ge tholak paidang gi center na pai re state na pai na power se ko gi chalai ri khangdana sigi amna mayek sing dana vek ta lak pani dana masi pre plan tora kan da da masi da bu thok na silak pa tarak na ba hai ba tar masi policy che adumai lak pani heba phom thang gi se di masi mayek sing dori bra kamai thang si question je hangam ni na ai haining da bani si ko adu ai haijera ge ko sigi irang se thamba matam da thayang se kadai da hogi bu 2005 te ho re ba nungay amata su aina nangonda nungay amata su katraga akoi ni ka dobi aina nangonda nangi against the country ngang da kamai to the agreement to do no mi
So that agreement was there in 2005 and thereafter 2008. 2008 tawrmiba du ta palmiba do blunder ne ba, that was a blunder. Khang da ba akhoi valley dagi militancy yamna kalmi du matam da yai I military man amni, I want peace pami ko ado flush out tawsi an tawsi da do some other means, don't use another community mona atop community ma pair ga sin na adugi adu da matam du dagi na 200 ni su da lei se an ham da yong sugi camp sing ju yong all around the valley. Okay. I machine the national media they all around the valley. Why so na? No, that's not my kind of kid. In the bargain camp, I know 2008 again, 2013, 2023 book. PG Baba Sagi honorarium do 7,000 rupees and Palmatam da 2.52 billion rupees big reba. Okay, sir. 2.5 billion. It is a big amount. It was spent by the Indian government and paid. At the same time, why people in the valley and even Nagas also, they all blind? Okay. Okay, sir, thank you so much. Masi swagi area se koina blind oi bagum na leba poche hana adu tari di thamgi perform is to make sense ka pot lang tu nei. Adu matumda thamami se kana thamami adu matumda Congress ki kanoni. Adu matumda amo si thamame lalame hai taragadi amo BJP government lokthok no bhona kadam ne ba se. Adu lokthok treba. Okay, sir, yam nungai swagi matang de no khoi political party ni ki marak thai criticism to matang tu toina khoi si lai su gi matang gi su hana already masi gi poche leira me hai taragadi laiba present government na kadobagi semdok na bagi poto logi tanjat haibe pochim so khoi yamna criticism tong ba jagan ai orgi magi consequences haiba tare si gi keno sai matam tension lakpana ai uja santi doina ai makhata jage oja si gi hujiki khoi gi khudam na haira kanda PR thamak pasi si gi deida headquarter si gi MLA paulan hoki masum thambase ngasai gi national interest na haiba tare aduna separate administration taliba separation is a must saina in the interest of the nation ki interest da separation is a must hai adu moi gugi gi marak gi chief minister ma hapjale hai tara ga moi gi khongpam ji da handoka da lai te haiba gi am bolo in hai adu moi gi saitem phongdok pasi suspended animation thaminga gi manung ji da mang samja ki do center da gi khoi gi solution ji purak na ba haiba tare maru ne solution haira ga di moi na taliba demand ji yasina bai matang haiba tare adu gi tam sida akoina lauraga su kano tawni obviously solution am purak na bagi kanom puthorakani habi thajaba lai habi su moi dei phongdoi adu ri laksani mu ja koina PR thamingai gi marak se lakpasida moi gi demand si masi hena phangna bagi koi gi conducive of environment sama semboina thogadra kudamoina koi Manipur gi idea of Manipur sibu Manipur gi apun ba integrity se ngak pa amasung masi gi totally ona taina bida hai tare madu gi conducive environment se amoina semgat poina thoidra kamain thambi san tan sai tamon na kisuna habi gi to we need to aksuna king gisu kamain to gono kara tamodi kanada government da chief secretary ora mini ko adu sudam Manipur kuini le ramina tamodi idea do loi ne ba adu gi ka hai tare Hajan naina bam di terkala ibu ko community wise. But what happened is mana hari se Paulila na hari se hokin hari se mana hari si asumna kan candil da lagi ba nagami am gadol mo loi ge sira kangpu pisi kanai hana urami kangpu pisi hana nagagi lam ngata ne yamana adi kamai logi hai no aina si yam haining da bane si se ko because communal area na ko adu bunna rangi question se di hai da yadre ko kamai logi hai no ba ngasi makiina lauri integration kabiya de na moina sisi lauru matam de adu di mogi kanu haitara di mogi separate administration haitara di coming kali ba khogi tenopal da sunna gayam na di adu di machi tawdoira kamai tawdoino oiro do ba ngangi kai gino mana adu mayam do befitting kanu se answer se pi ga da akhoi gi maitei gi elected MLA mayam sing se sisi na na moi unite tawum da ba right befitting kanu do adu pi ga dam ne ba ado akhoi gi honorable chief minister na action sing la khro da kai lange ai ngasi to hai ne lante but magi asoi ba se kai no buna mana hamba ai gi mo ni ko taibi suya tore ang duai ta na se na there should be no kai hai tare nagabu su adagi kanu ku ki bu su adu matam da moi discuss ta modam ni swai tore na adu taw to bi ne ba because adu taw gi da dei soi re ba ko adagi mo manu da mo ka hai tare first aham bagi mana tori ba ka hai tare akhoi gi illegal immigrant yam changpa dagi ka cabinet committee semaga masai illegal immigrant yam thigat pa khugat pa akhoi gi honorable minister hum tor adu achum ba ta ne ba
afaba state matane ba because subsequently danger ko do na adu ki kanu do taw mai center na haram do male monda because adu ko state to because intelligence reports le ta aswam chang do se da kamai to na adu na pupi tharamino mitse lo chole problem na ma kamai to na pupi tharamino aswam yang si da haidi no mo da thaba po na table le mi do it's been happening since years ko adu report jang ai di sit asnu si yaro he be nang du kan to kan han do male center na ai kan badani ko adu bu akoi gi sidin lai bo very the living che they need to understand all these problems asine bai da hajiri se ko adu understand to da hu pung kai kai de phajare dana ai di ha na je hai present do di tham to ma de adu tham su pam de hajire ko I don't want ya it doesn't speak good about our community or that I which lay when you see ya probably other to I Manipur me president rule I hold chanu mata Manipur ne president rule let me get the president rule na ha ka mai si pak to ri bro ko aduna sidalai but elected members sing se elected members sing I want haje ke ba elected members sing boda election to matam to gyan ta bi bo mayam su praja su aduna ne ba ko mayam na su gyan ta bi ko karamba mi se elect to ke ha se khambiu akoi ki community and akoi ki state se present to ki hai tar ga di ko adu gyan ta bu yam da ka le ba ko aduna masai gi sigi kanu si to kan si da di pia si le pa si da di certain things in order taurani because one man admi duna man fan taurani with the advice of the center taurani ko aduga akoi Manipur da hajiti yamna media su yamna wange adagi ka hai tara facility su yam nei ko heta tawni mada tawba tawga tawda du yaroi ba justice dikha taw kani ba ko heta khon yam wa ba gi su daka leite ba pr thame ka wa ba daka te ba du lebjini ngai di nate aduga government form tawngam da ba thani si mamang da manung da ko famu da ba hani ki du di compulsory tang mapanda kano resign tawga kamai tawda na numini da kamai na leader khandoi no sam khana le kan sida adu mamang da to khana ri myam do aduna ngamui dabani na ngam dabani na assembly du matam du henjel to na pr tham de ya da tham ba compulsion ne ba du su taming da tham na te ba we can't blame the center ya akhona kanu taroga center ne da blame to ba kanu to center da do center ni saguni da re ne du dia no ya center da su phamu yo akhoi kai no du khang ba akhoi si kai to wi du khang ba si se moi phajana wari sana da khona da to ya da ba semdun ya da ba si to du moi consensus am da la pang ngam da ngam di si kai gi no ba adudane ba khoina kan to se chauri se ko aduga hata kan to ga center to blame to ba kan to ga center to blame ba no ya it's not correct ko aduga center gi side gi di in due course of time in due course of time the to kan ba expose to kan ba fencing to bisi kai no na fencing to bu ya de si kai no na the whole world will come to know fencing to bu ya de ai yum du da no gi pai su pai sa ting bi ge aduga mi chang ta ba mi phatta ba chang ta ba pu han ba la ta na ba adu phana thingjan bi ge mi machine hetana ba haibadi yadri si man nei tani I would say very bluntly ko aduga hoju matam dabu akoi gi India mo to su Manipur mo ta su ko secretary ta changbo matam dai secretary ta changya bro ai India ne Manipuri ne mai tai ne changya bro ai bo ha ga tu na police check to do na tro asom da na tanu matam changya cha thon matam thon ga ya haloi kamai an do no it's a very wrong thing ya aduga madu yaroi ba FMR thamba ta bani NRC to ta bani akoi gi safety gi da makta ko siba tu loin thamba da bane ba adu central government adu to se hairi kan hu hona ri ai ju ba feedback no ri ba akoi army singa da tong no hona ri ba ko adu hoji adu da strength leite ba border guarding force leite ba border management ni strength leite adu na asam koi border se pura open lei ba ko adu ni adu na blaming the center adu di akoi wakhan kan batai adu we blame to do no akoi ni India da tilma matam da whether we have benefited not benefited adu khang batai Burma sa yam ina khunbal lamani ko akoi se da BOC le se Burma Oil Corporation ha bani ko ajibo le se BOC se Burma da le se best ruby in the world best stick in the world seaport Rangoon ko adum tung da in waterways ko adagi ka hatara sana su phangi hai rare earth mineral kanoga chana ga tanabu maham dal lai so many things are there very fertile plain yet because of many koi ethnic me she yam lebet the Canada one of the poorest country in the world why is it so akoi ne hine ina khulin ne bo moidigi so you have to think akoi gi kana ba kai woi kana da ba kai woi adu di khangna batai we can't just pass it ko we can't just pass it like smart to udon ha to ha bete ba we have to think it ya akoi gi na in due course of time akoi na khang ga da bodi akoi mai te yo mo ina Kumbh Mela chapeng na sa wari am tai ba ko Kumbh Mela ta phu da train ga sing ja amat ta to dom ni because the population was so much mi se kam yam ge bo ko
ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯕꯁꯦ 100 crore 100 crore zero ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦꯕ ꯐꯖꯅ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ 100 crore ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯃꯔꯛ ꯆꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃ ꯖꯋꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯕꯤꯀꯣꯖ ꯑꯣꯐ ꯍꯨꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯕꯣ ꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯣꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯀꯩꯂꯥꯁ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦꯕ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗꯀꯣ ꯃꯔꯁꯤꯗꯤꯁ 2 ꯑꯗꯒꯤ BMW 2 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ I am just giving one example ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦ no we are not same ya ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ subsequently ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯈꯤꯗꯧ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯂꯦꯛ ꯑꯀꯪꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯦ highest inflation rate in the country ni hojik tawse kamai hingdori si mayam se khangwa da lei akoi maiti khangwa lei aduda sahida akoi ST uning de haba sing do certificate lo dal loire ai mai uning de certificate lo dal loire certificate lo bi no yare adu matung da ai atop ise naw sing na akoi ni ST o ya ham matam da na adu kan to bi kanu because the only solution for the maitai sigi PR thamba da ko pasi na is not so dangerous for us ko adum central government na adum ying chang gi phajana government so lakini aduga in due course of time masagi America ga China ga tawdo adu solve tawgini but I need to survive I need to be protected by the constitution ꯆꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯝꯗꯅ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯏꯆꯪ ꯆꯪꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 16 district ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ 16 districtsꯤꯗ 15 Navodaya ꯂꯩꯌꯦꯕ Navodaya ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ 450 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅꯣ 30 lakhsꯅꯦꯕ ꯂꯈꯅꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ 68 lakhsꯅꯦꯕ 68 lakhsꯤꯒꯤꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯅꯦ Navodaya ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ 450 ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯅꯦ 30 lakh population sigina 6,000 plus ta khoi angang free da like tam piri ba ko aduga Lucknow gi ni amakhaktang 69 lakh tu gi aduga akhoi gi Manipur se da EMRS haibani ko Ekalavya model residential school na 21 lay ba khoi se da ko only scheduled tribe khatang tam ya ba ko Churchandpur da mari lay Tamil da mari lay adagi Ukhul da ani Serapati da ahum adagi Tenopal da ahum ma to lay ko all free boarding house thang da ba akhoi kamai hai de no akhoi Manipur se senior school lay UP da senior school lay only one senior school in UP akhoi senior school lay how we are saying that akhoi kamai na high no ba center ni yeng te se we do not know how to live akhoi matna phajana na government tong ngam de ba akhoi na akhoi sida le mi si na akhoi government tong ngam de ba 10,500 students ST students are given free education today compared to the mainland adani population kam ya kore UP da le se population 21 crore ne oja maru na hujik thoi ongoing crisis hai batare mayam na pen da bisi hoi akogi in different realm like education sector tongan se lekhara kana maru na hujik thoi ba ongoing crisis da maru na ka hujik mayam na pen da bisi prime minister hoi lak tab people are giving different opinion mayam su piri masida akogi yeng changba wat pagi hai batare masi ki pot sim de ko ni hen hai dogo ju yu boy pot am khakti lei masi koi center state ki makok maru obe sing sigi yam na mating lei ta pangan thok ta be pot sim amoi ra kan center de changpham thok yeng pham thok dum de koina asan mirai nai bi ka to state what if it happens in another state of the country and adum tang da hage ko India da na I was the only person aina amane prime minister ina chai bu kappa ga chai ne na media da ko adubu I realize ki prime minister na tawri se is the correct thing mana ngaro tam da di proposition ruling mara na criticism adu da loi la kani jo karna hai tawgada ba do ma tawri anu haisni FMR thingjalu 31,000 crore thak sanction tawri do ko adu matung da FMR lokho tawri do ni mathang mathang FMR bama de chang permission ba khubi mu pun nama ba citizen o ya ro dam ni
नुमित तरानी पीगे पीयू नुमित कोनी पीगे पीयू खुबिसना नममबा मा सिटीजन हो यार दंग ममांग देल काई तोमी असोम नाकंदा IFS लेरंबदो 2006 तगिना 2010 फोदना पासपोर्ट ऑफिसर लेरंबदो कुकी मचाने बको माना पिरमिसे थांगलेन पाउ गुइते शोइटी लोन पिरमनी माना एग्जांपल नि को आइना हायैसा अदु लोन पिरमनी अदुबु आइने याम कला चाहिबनी because of frustration, because I thought this is my Manipur, but then subsequently I do my study talk matam dadi yaraktereba because he's right. Asi tom da taragadi mana aina ko hangiba question leiba ko akoi noji prime minister wai sade wa mana ngang percentage so adu decision ma am lak toine ba ko adagi adu di soidrab ne ba aduna thabak tawgada ba tawraga wa ngang da bana phai hana ngang din khali this is my opinion. And one more thing is kali ngba prime minister ngasi se akoi Manipur da lying khale se ba ko lying khale se ba. Will we welcome him or akoi ban ko gudraba? This is one question which I want to ask the public of Manipur or especially the media. Akoi ngasi bukta di ban tor e ba ko aina khangno ko da aina lan mo mu sai ko prime minister het pula ba ban to ye tamo masi tamo da thamjage tamo gi department or mani na ko ngasi di ban to da to da khangde ba I don't know to welcome to sai ko. This is one thing. Okay, saya nungai je koi matam su tension le lo silak pano za matanga huji koi maruin hai kan zanu jai bi kibdo if not in what hai gatar su koi action do na kan to rakati that's better have ni ado huji popo lai diba prime minister gi magi the way how we act hai batari masi koi na peningai oibra koi gi Manipur thoi birang si wat Manipur da central government na kai to tagi ai sini wai na hangi se ai hangi se na akoi gi Manipur da the only university of its kind sports university Manipur pick kalam sida long job jo ro tham jaro ai abne mi we can't do it. Okay oja nata we can't do it. So why blame the center sine na hai se okay kadu bai ke blame tawri no sine adi education da ju phajana piri age piri why blame the center? Okay oja thank you so much. Blame look within yourself sine bai hai se okay oja nungai jam phajan thambiri oja na koi gi amarom da hairaga di koi na bu khujik su hai se kai da wai da makta koi gi leidiba legislator haiba tari state gi asuki matik yamna pang da ba tawham to ko mathau se hena tawda bhai da mating leitabagi sigi side chu chaun horaga lei masi masu yam chumyo jan hai jo koi na sigi side chu yeng bai we cannot always all the time blame to central government have new jan thambiri se koi gi asoi basi ju hai matang gi la kan da iran se horapade haiba da mayam na punna punsilu ada chatu center ta halu ka da wai convince to ngam de na koi su to boya ba taw gadam haiba som gi side chi da yeng taraga de koi na koi gi leidiba state gi legislator haiba tari sigi su yamna pangjada ba sigi mong sim so koi na se su thambaya ja aro